Godine 1688. turska vojska pali Karlovce i iste godine bratstvo manastira se povlači u Banat, noseći sa sobom mošti svetih despota i ostale dragocenosti, da bi se sledeće godine vratilo u Krušedol. U to vreme dolazi do neočekivanog preokreta u ratu. Austrijska vojska se povlači, a sa njom i srpsko stanovništvo na čelu sa patrijarhom Arsenijem III. Čarnojevićem. Po dolasku u Beograd, patrijarh je sazvao zbor narodnih prvaka kojem su prisustvovali i najugledniji nastojatelji fruškogorskih manastira, među kojima i krušedolski iguman Silvester. Niko nije mogao da sluti da će samo par meseci kasnije, iste godine, nakon novog pada Beograda u turske ruke, svi morati da se povuku. Putovalo se sporo i tegobno, volovskim kolima. Izbegliška kolona sastojala se od 46 kola, a od toga 20 je bilo kaluđerskih. Neka bratstva zastaju ranije, poput monaha manastira Šišatovca, koji su sa sobom nosili mošti svetog Stefana Štiljanovića. Krušedolci se zaustavljaju tek u Sent Andreji, zajedno sa bratstvom manastira Ravanica, Rače i Hopova. Posle izbeglištva u Sent Andreji, bratstvo se 1697. vraća u manastir. Patrijarh Čarnojević umire 1706. godine i biva sahranjen upravo ovde. Posle njegove smrti postalo je jasno da se prestol Pećki neće brzo povratiti. Na crkveno-narodnom saboru iz 1708. godine proglašena je Krušedolska mitropolija, a za prvog krušedolskog mitropolita izabran je Isaija Đaković. Ekonomski uspon manastira zaustavilo je ponovno izbijanje Austrijsko-turskog rata 1716. godine. Nakon poraza kod Petrovaradina 5. avgusta, kada je poginuo i sam veliki vezir Damad Alipaša, razbijena turska vojska posljednji put provalila je u Frušku goru i spalila Krušedol i manastir Veliku Remenu. Bilo je to najveće stradanje u istoriji ovog manastira. Tada su gorele mošti svetih Brankovića, koje su gotovo podelile sudbinu moštiju Svetog Save spaljenih 1594. godine na Vračaru. Pomoli se svome Bogu, ratniče, i idi. Zalud pališ, opet će narod iskraditi. Sultani su nas ostavljali na miru. Idi i ti, ostavi nas da se molimo. Velika je tvoja nesreća, ratniče. Ostaci i čestice moštiju Brankovića, među kojima i ruka majke Angeline, i danas se čuvaju u kivotima i iznose samo na velike praznike. Skoro 2 decenije posle spaljivanja, bratstvo manastira bilo je zaokupljeno njegovom obnovom. 1753. godine, po nalogu vršačkog episkopa Jovana Đorđevića, velikog krušedolskog dobrotvora, ikonopisac Nikola Nešković prekopirao je za Krušedol staru ikonu manastira Šemljuga u rumunskom Banatu sa likovima majke Angeline i despota.
majstori najranijih fresaka Krušedolskog manastira najverovatnije su bili Grci sa Svete Gore, a autori uljanog slikarstva kasnije bili su Jovo Vasilijević i Stefan Tenecki. Godine 1763. ikonostas u Krušedolu živopisali su Dimitrije Bačević i Teodor Kračun, remek delo slikarstva i drvorezbarstva tradicionalnog stila. Slikarstvo manastira Krušedol je slojevito i pokazuje kontinuitet od 16. do 19. veka. Crkva je oslikana prvi put sredinom 16. veka i to slikarstvo predstavlja kontinuitet sa srednjevekovnim. Uljani životopis je prekretnica u slikarstvu novijeg doba i prekida tradiciju starog, zografskog slikarstva kada su crkve u Sremu oslikavali nedoučeni slikari koje je patrijarh Arsenije IV. Nazvao bogomrznim mazalima. Ikonostas manastirski spada u jedinstvene primere u našem ikonopisu. Ne potiče iz jednog vremena, već iz više raznih razdoblja i čini jedinstvenu celinu. Kao takav, on je neponovljiv i nemamo ni jedan primerak u našoj umetnosti koji bi podsjećao ili odgovarao Krušedolskom. Najstariji sloj pripada 16. veku, a to je sloj ikona koji čini takozvani deizis. To su možda najlepše ikone 16. veka na Balkanu. Drugi sloj koji je ukomponovan u ovu celinu pripada 17. veku, kojem pripadaju velik i duborezni krst, slikani krst kao i kompozicija iznad dveri, takozvano nedremano oko. Na taj sloj iz 17. veka nadovezuje se centralni deo koji čine prestone ikone slikane sredinom 18. veka. One predstavljaju najbolji primerak onog slikarstva koje će stilski preokrenuti i izmeniti opus u Karlovačkoj mitropoliji. Manastir je bio jedan od glavnih književnih centara. U njemu su se pisale i prepisivale knjige. Biblioteka je imala brojne štampane i bogato ukrašene primerke. Najčuvenija je svakako bila riznica ovog manastira. U njoj se čuvala plaštanica sa zapisom Milutin Uroš, koja potiče s početka 14. veka. Dve meke arhijerejske mitre starog oblika izvezene svilom i pozlaćenom žicom, darovi despotice Irine Kantakuzine, žene despota Đurđa Brankovića. Tu je bilo i evanđelje vladike Maksima i mnogo drugih dragocenosti. 1729. godine održan je sabor u Hopovu, na kome je donešena odluka da se mošti cara Uroša, koje su se tad nalazile u Vrdniku, prenesu u Krušedol. Tokom 1739. godine došlo je do druge velike seobe srpskog stanovništva koje je ponovo pronašlo utočište u ovim krajevima. Izbegli pećki patrijarh Arsenije IV. Jovanović pristupio je procesu vizantizacije manastira. Na insistiranje patrijarha u narodu poznatije kao Šakabenta, kod carice Marije Terezije prihvaćene su srpske privilegije. Svako oklevanje državne vlasti otkrivalo je potajne namere da se privilegije suze, pa čak i ukinu.